Ay, hello everyone! At manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na kadayo amang suporta kadagiti uploads tayo. Jak tumauma nga gyamyaman kada kayo, gapoy ti anos yung agbuybuyak ka nagdangdangag. Thank you very much. Ti surat ngayon tayo ba sa itak at manipod ka ni pagayam tayo akuring sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pay biit. Da Carlo Agpawa Villapando, Charolyn Kawilan Tumaneng, kan asawa na ni Frankie Tumaneng ni Tabagaw Cagayan, kan ni Sabina Kutsapin Kulobong dita Dubai. Kastiman ti surat ni Pagayam Kuring, Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan kakat na pasama kini sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness ti anak me ti lalaki. Tano adama muna, may rukmana dagos ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan namutan ti lalaki, ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay. Tatang aga nakaksan, nagsakit no naititian ko. Nay, apay, kabulanan mo na ya, lala. Huwag tatangay na, agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan kan kaamapan di ospital. Ay, sapay, awanda ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, kay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, madadal mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayuma. Kanahang uber ni kumpare Abantaur. Darasan niyo, maulaw ako. Nagsakit titian ko. Malala, ay mabit lang araw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Hay, naparang nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ngayon pumanasyal pa ilang. Lalakay, timpas ngay mo anak kaw. Uwan nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak-anakan. Kaano ngay nga umahay? I-break ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam ti loko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga kaaruba na. Anya, Iso nga i-break ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko ring. katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may mayatin tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ng agbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makias asawa ti anak ta, no sugador tumilag. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan na nga ama na. Uray awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Umeka tayo, maamo ka kadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na. Liklikan yung nga rod ti agkuyog, tapno saan kayo mailawan. Manya mo dahi tangay bagbag ang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag, no di nagkuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, amumit ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan.
Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas matladay taa, anak ko. Di kay madyan na gana na. Ta diak to loko ni Lala. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Ah, Wan. Kasta ti kinapudno ka ni Lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat ah. Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga iawid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipata nga rod. Kan adyaditan. Iso arumbang lang nga agragsak ta. Sana bali tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta. Sige nga rod sakati makaamo Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulain niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya di banger nga barangay. Ning ka maturugan Lala, rabeen. Urayak ni Sauro nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha? Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tada ka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartak ni Sauro nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan. Nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na taginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, Lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na dyan nga Sauro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak itagna na yon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala. Iso nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbalew para kadagiti aginak nana. Agbalbaliwak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sa rita ang baraw. Ish, kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasak akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak ko. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nanti kinabarte kay Rona. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kao, kat adakarbangan nang agbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay ay apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan nang agpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag nanayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan nak. Thank you at tatang tamaawatan dak. Diyak ngamin kaya ti agsabay ti artak. Ta sigurado nga depak to ti babawik. Ay, wan! Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakit. De siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiiti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag.
20 taon ti inauding anak ni Insan Lala. Ay, wen nga raud. Ay, naapo nagwawal-wal da si ka. Daddy mo tiawag da kada kayo, Uncle. Wen tawan mo nga raud amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Ngam, adan samot manin nubyo jay kasinsin ko ulit. Adaya. Ne, jaka mo da ita. Ada ulitag, kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makit-kita, ta saan na ayaw awi dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka dagiti naknan. Takanayon mo ti irurwar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ko, Uncle. Sapay ko mata finalan da jay anubyo na. Tapno makiasawa mo tun. Kayak ka ngay kasar, Lala. Uray siyak, Kaya't kumatante, agpakalay sa kanyam, tamasikuga kun, Rudy. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw ding ama. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na amam mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kaya't kunti makiasawa kanyam. Sige. Jakon ayaban ni amang kao. Saan ang makabiyahe iti adayo dayjay? Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Si kati makaam mo, Rudy. Agawit kami pa ijay lugar da Rudy, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito'y no dandanin ti kasarme. Ay, katala ngamdagi ti anak mo nga ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, aginawa kat pasaray maditirek na. Alang nga raw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak kaw. Kasano ang mga sawa ka ako nam kaawapay mo urnong maruday? Ang damat tayo nuwang iyo, tatang. Kantay tarakan nyo ababoy yaw. Ay, awanan dagi di babaw. Nabayagan ang nalakaw. Kain tanuang kaw. Inlako umad-time tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngaming agpastor. Kahit amom lang arudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko, inay. Nakasangot yung nubya. Ay na, naimbag no makaanos ti nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Nasengpat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala dito balay, Agsubli kami ito iti lugar dalala, intong dandanin ti kasarmay. Makamo kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay, intong kasarmaw, Ruday. Ay, naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wen, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayakan bulong ti marunggay. Ay, na nag-iimasay. Ay, tatang! Ay, nyo ngay! Umayo man parjan to insang pet ko si dain tayaw. Tanay! Nabanuga ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itiday kangay. Ha? Tangiwa iwan! Ibabain da kanilala! Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko, Anya tinako nga ibagbagayo, man. Ay, agkal na ka. Idya mong tikas na nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manin, Roday. Nagtal na kay man. Tilay bagbagayo. Yung kay kailuto na itang. No kasta? Agtatakaw ni Rudy, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angam na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayon na may pabarangay, takanayon ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angam saan pa'y magayam. Aniya? Ay, barang sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksika ang nagaway, Lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mat gayam dayjay.
Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Ha? Jak lakit di kaya ti makiasawa tagtatakaw. Kahit kasano nga ruda, tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ora awawan. Kahit sa nagpasikog ka manin adagaws, kasano day tangay, aganak ka manin nga awan ama ti anak maun. Talon nga inauna dagiti anak mo. Pasikog kamit ngamin apasikog, adi mo pa'y amon ana imbag ti ugali da sa kagpasikog. Nanang, Malahos to. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Ung taman met ngamin to'y anak talakay, bagbaga amet tapno agnakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmum to ninton sumarunaw anak kao. Makiayan ayat kanto man. Ay saanan ama kinubyaw? Ah, Saan abalay taaddan anak na? Saan kan ama kinubyaw? Padasam ti makinubyaw, ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanamanan lala. Saan agaputa nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? saan nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya, agabrod ka anak ka? Tulungan na kano ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay ata na saok ngamin kan kwa na idiimawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta abroad tapno makaurnungak nanang. Tapno adanto pag-adal dagiti anak ko. Wan, rumbang laeng apanunutam ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutam. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka nanak ka. Nanang. Idyamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi pa maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay. Nanang. Danag yun aya. Nagnakamakon. Hello, Lala. Hello nanang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at mat anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat mat Aday padamag ko nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya, ay sus, ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Hey, final day to yan nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta ada paramida. Bye. Hello? Hello, mabit lang, Lala. Lala! Ay na! apay, Ay, janak talakay. Naki-boyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog manan day jay abalasan. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matan day jay nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye am. Sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak at agbalin adadi da. I love Lala and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Ang mga no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Ang mga no addan tumanen pa kaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan nanang? Ay tak na Britney nga oray lumakayan. Nasingpat data. Ay ayatan nak. Kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay. Wan bakit?
Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay. Ah, Ay, nilala ti umawag. Ah. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay! Nanang, masikuga. Ah, ay kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan nanang, iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikog kumanan. Andanton puray na nga apo ko yun, nanang. Ay na! Wan nga ro anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Nakaro ti kinaragsak mi nga agasawa, gapoy tinagbalin agasat ti anak may manang biyanang. Ngamin nakatumpong iti nasingpet nga asawa ni Lala, kat naragsakdan asa nga pamilya. Katita, agisiskwelahan dagiti upat nga puko may, kat napintas meten ti biyag ti anak may iti sidong ti asawa na. Alakastan, to'y pagayam mo, kureng. Nagasat latta ti anak yaw, taoray kas jay tinaglablabasan na, napintas latta tinagbanagan na. Iso di tayo mabalinakad nga, tipada tayo atao. No, naitublak day di na minsan, wano namin dua namitlaw, saan tayo ida nga iruruman. No, di katulungan tayo kit di ida makabangon, ta di tayo maibagatigas at titunggal maysa iti masakbayan. Agyaman nakiting ka pa nagsurat pagayam koreng. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti may sama na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Diyos tagngina katagyaman kami iting kay panagdangag kan panagbuya. Manang Biyana! Hello, iti tunggal maysa at tuy manan tuy pagayam mo nugayam yaw ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, wano ibasa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Regent TV, ditaro si Pilagan Isabela, William Bulusan, Joan Rovillos ka ni Alejandro Selga. Kastoy man di surat ni Pagayam Ruhel. Dear manang biyanang, kayat ko nga istoryaan, ti kapadasaki di baruak paylaeng. Aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ng awan anak may, kat adayo amadan kami iti anak itinagbalin nga asawak. Noa payakasta tinakunak, isotibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka ka, day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sos. Unay day ta na porma, manak ka. Ay, maday. So katamtabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Sa ka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Sa ka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manak ka. Kastoy matisigod na pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na iruam magkanya, nanang. Ay, maday. Palakayin nakatilang iti kasta apurmam. Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam. Awan na, matern oken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka untanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo.
Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpur malaang, ay sus. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy tirumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 baba daw. Ibagadan tupeng agkabaw kan. Takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apayakas lanalpay ti abaga masimang pagtruhel. Awan sa hamot, tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth, ti kaya kong asawaan. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na naaya. Sumapulak ka no, iti sa baling armat. Tagduwa-duwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo, ha? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar, iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam ter armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti inak? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrak kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito yung ngipon ko, kunak ko ba? Ay, anay ka, ay, anak ka, umuna akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka, anay. Nanang. Apay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O dakas ang makitak iti dayta. Ay naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod naklunan ka. Basta si Kati ay ayatag. Di ka sarde nga naging ga di na aklunan.
Aklo na, kadamot panagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Sikat ay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumuday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dya nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga nga adayong umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papangkadada. Kati kayat na, agkasarta na pa man a sumangput. Ha? Nagpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agung at day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan da ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo iti kastay. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. No denggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa ak manen. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di Nanang. Awan ti problema ko nakalangarod din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agbayso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidap. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang, adda kamay. Naimbag nga oras mo kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumber kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman ata naawat yung matlang ni Nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apekit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, ting kayo na. At patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni Nanang ko iti sidong ti anak mo. Ta ayatan dia ti tunggal may sa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damagan. Anya nga dia ta? Adda ka din nubiyam. Ay, awampay mat. Agpadata nga ron ta. Ay, huwag gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, kat sige Pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam.
Iso nga ayos lang di ata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita kat awan pa'y nubyam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manutaw-tawon da ngay. Buente. Buente uno kan di sinuibi. Anya. Ay. Apay no padasum mati bakit, Nikaw. Bakit? Ay, Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. anya. Ang napili kan sama nga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kaisuksukat. Anya. Sa anak sa pahingag subli di abroad na lang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Na, mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya Asino ngay? Hindi ko na yung ay bagayo na lang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Hindi day taya. Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay lang kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungot Hindi day ta. Makiasawa ak matun iti mabi Ha? Sino pa kay asawa niyaw? Bukas ta, adali mo da nubyo yaw. Nabiit kami pa'y anagkin na awata na nakaw. Ha? Apay, sino ay tinubyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapul iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ay ayatek nga rod maut. Ay, Agin inay at kamay anak ka. nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, mati ah. Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tin tekin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat. Sumapol ka iti sa balay. Saan aninikaw? Oh, naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rason ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tang agbinbinir ngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mo ti kastangar aramidam Managing bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay basta! Makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing matina kay asawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya te makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta ang mga nopal diangan diak tumanan. Amoy mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan sumapol ka dita. Adu dagiti babakit dito lugar tayo. Adu ti balo. Basta sana ni Nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang! Da kayo magayam! Ay, sumrak kayaw! Agyabanak. Adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Nawanan Nagluwas idi parbangaw.
Nagsubli ni Jay Brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni Bakakaon. Nakapanunod ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay ti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ka. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata nanak ko. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan o kasta. Ay, Wayne. Adan asawa ni Nico, ija Brown. Wan nga raw, natamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan innubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak mismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawat ako na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod iti inak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itag nanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan ti inam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Napasat siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello! Kumusta kayo manan? Siyak manan ni Manang Biyanang, amang kabkablaaw kada kayo. Itinaragsak ngal daw, kan oras ngayon kay panagbuy-buya itakan, panagdengdengag. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, kaya't kumantag daw iti dispensa. No, Jack masumbatan na amin, dagiti comments yo, iti comment section. Pasensya kayo, ngamkit day, mabasbasak amin, dagita. Kat salamat kada kayo amin. Isurat ngayon tayo ibasa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam ingga saan na pudpud no anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mirna Rebukal, Randy Lopez, Hans Kylie ka ni George Abuan. Kastoy man ti surat ni pagayam ingga. Dear Manang Biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak, kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi timula mi prutas, kat agunget no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rogyak ti agsalaysay. Asido tinagpuros iti mulak apapaya di taparaangan inga. Apay nga inimlaan nga hindi bunga na.
Kano pito dayjay amain. Ay, ni Isidro a kaaruba. Ah. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanam-nam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti dayjay papaya. Dawatan dalang. Ay na, baybay amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta apapaya. Maditi kas tangaramid da. Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tama diti kasta. Ay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula? Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, ingga. Saan agapaw ta dumawat da? Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da ta ited kam ngamin nga ited. Ingga! Ay! Ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwang ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumulabi masit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin ingga. Jay anak mo ti dimawat ni Diyosay. Ay, nagsadot nga bin di asawa na. Jay lagman man iho ti ambuna. Di pa'y makamula bay. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamot ko ding di tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot amaw. Day talag nam ay ti amuda nga aramidain. Awan babayin da. Isidro lakay, inka man dumawat iti bunga ti rambutan danana ingga. Inala gumatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan datata insaw tanasamit. Ay, Alakay, di rambutan ti may sapagin inawak. nagadumot na pag-ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo aprutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala Isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargragregdan. Ay sige mangarod na. Agyaman Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may Isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kada ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo Isidraw. Ay kawin na ha tata. Husto daytan. Yeg mo dayta tayo nakikilaw. Palasubas kayo akaruba. Awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laang kat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw. Dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin mat iti prutas. Tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damatla dumawat. Sagpaminsyam. Kunam. Tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit dia. Kabagi singga, gumatangak man itiniyugyaw.
Nagaday o mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal. Ay na, di mon bayadan ka ba, guys? Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may tiapo ko. Tay iso ti pagulya kabagays. Ay anya. Nalaingkot ni Tutoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatinag. Lakay, nakita ka dimawat ni Nana saling itinyog da Nana Inga. Inka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan ba kay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni Tata Insaw na na. Awan, baraw, adda dinarkayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumatang ako maitibunga nyo giyaw. Angam ni Tata Inso kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Adda kan ka no urayem baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na na. Sigay, mga lakalata nga rudan. Siyakton ti makaamo amang ibagakin nila kay ikaw. Kinsan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tao. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkunangabay nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imawt. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainga. Ay, ngayon tayo bunang ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matantinyawg. Wala. Tapno awanan ti dumawat itibunga na. Anya, Ay, anya aklasay ti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tinyog ta, manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang, akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataaw. Day talag nam-nam ay ti amudang aramidan. Suron kon. Isidro lakay, ingka man dumawat itilan sunis da Nana Inga. Ha? Apa, hindi pa ilan nalpas ti panaginaw mo ay ha? Unay medatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang arudo na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ate mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin gilan sunis da, nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag to lang, numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaon. Ano samon alakay, taawan mat ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y mailang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagi jay. Ta simpre, kaum umay tapay mailang amin iti daytoy a lugar. Wen, isungain ka pala dumawat. Wano ba yadam? Tapno saan nga agungot ni Tata Ingo? Ay, Insaw! Apay ngay, apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw! Iso akas talangan ti rumbang iti daytalan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang Insaw. Ay unay kamatan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba ka anakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at may tanakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami ni tabalay da Nana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun
Naggigidan ang nagbunga ti rambutan. Ken naluuman dagiti papaya. At dalangka, atays, abukado, ken dumapay. Timing nga rin ate yung may miyan tay. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layaken aban na. Talaga nga ado timula yun ate ah. Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sa pay kano ti bunga tinyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle Mau baraw. Pati jay lanson ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa, sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya manangkal. Kumusta? Anya dagita imet yung nakabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang kal. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyan tingham di namat awatan. Anya? Agyaman kami ang gala. Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig a magatang. Saan pa'y apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige Angel. Patuloyin men, tamangan nagtudaw. Agyaman kami manan ha. Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanan dagiti prutas ta Kapay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag ti nalada a prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka anak akmag. Kansag paminsan met lang nga umayda pumasyar. Ay, basta puka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmulay ti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Ken addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat ha. Taure, kanayon kan nga aginaw. Di sigurado nga damula ta pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kon. Dagitay met mula ti kaaro pati naging inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Inso a prutas ay. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nana Inga. Apay nga ta pinukan na lakay. Diyan mo Sukatan na siguro Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo lang no apay pinukan ko dagijay. Naglaing kantumo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar aram kapay lakanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanam pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Manopay atawan ti orayan. Sagbo nga manan. Naimbag no si bibiyag tantupay. Di ka madanagan. Tadagitay mabiit nga bunga ti imulak inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wine. Day nyog ang mabiit nga agbunga dahitaw. Kaya iti daddo mapay ginatang ko, ke mabiit mo't lang agbunga dagitaw. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ije baker. At dadagata ije baker. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay payla nakaadayo lang arudan. Nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalamang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, malaman ngam awan payla ni Inso.
Ay na, makapadanag mo't na dya tao. Ayan na nga tangay. Ay, agi amanak, isunti sumungad. Ala, natumba mo't dya asawak. Ay, insaw! Ay, nadandanikan insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunalan wada, kun di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa ay. Day tangamin ti ibagbagakin ka. Sorry, bakit? Jakon mapan di bakir. Promise. Ay, Manengka! Kumusta nga ni Tata Insaw? Nadamag mi tinapasamak kin ni Tata Insaw. Isu nga imay kami dito ospital, Lana. ay na, nasaya atan. Naispalin iti pagad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Uy, Tata, Nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad ka da kayo. Unta na, agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kami, day. Da kami mo't itatimang time. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan da ka. Ha? Awan day jay kada kami, Tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti karuba may kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kasjay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan, to'y pagayam mo, Inga. Ay una yan, ay ate asawam. Gapoy tinalabas sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita, babantikas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano inyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen.